Oh yes, okay, reka nongere kubahereza ikaze, reka nongere kubashimira, reka nongere kubabwira ngo igicamunsi cyiza mwebwe mwese dukomeje kugenda tubana kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda Daily News TV. Birumvikana neza cyane ku buryo butunguranye turigarukiye ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho inyeshyamba z'umutwe wa M23 zikomeje kwesurana bikomeye cyane n'abarwanye ba FARDC. Reka nkubwire ngo M23 ikomeje kugenda ifata ibice byinshi, ndaza kukubwira uburyo Kamanyura nayo ubu ngubu abawazarendo bamaze kugenda bayikurwamo ku buryo bukomeye cyane. Ariko kandi turava ahantu hitwa Kamanyura nkubwira uburyo umusirikare General Pacifique Masunzu ari guhunga urugamba ku buryo bukomeye cyane ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mwokagira Imana mwe, ibintu bikomeje kugenda bikara cyane, abarwanyi b'abarundi bari gupfa nk'ibimonyo ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo ngubwo ni mu gihe ndibuze kukubwira ko u Rwanda rukomeje kugenda rutangaza ko ibiri kubera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwacyo gikomeje kugenda kibyitera. Noneho rero ni munyemerere aya makuru n'andi menshi ntababwiye tuze tuyagarukaho ku buryo burambuye. Ngusabe ngo niba utarakora subscribe banza ukore subscribe, ukomantinge ndetse yewe unarayikinge kugira ngo amakuru yacu akomeze kugenda akugeraho gatanu kuri gatanu. Je nitwa Mr Kenzo mbahereje ikaze. Reka duhere ahangaha Kamanyura. Ubu ngubu uyu mupaka wa Kamanyura M23 nayo yamaze kugenda iwufata ku buryo bukomeye cyane. Abarwanyi ba FARDC bakomeje kugenda bahunga, bakomeje kugenda bahunga. Iki ngiki nicyo naba nkubwiye, bakomeje kugenda bamaza igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amaguru. Ariko abarwanyi ba M23 ntabwo baboroheye, bakomeje kubagenda inyuma babarasa umugenda. Ubu nkubwire ni abarwanyi ba FARDC bahungiye ahantu hitwa Karemi. Ubu ngubu niho abarwanyi ba M23 babasanze, bakomeje kugenda barwana ku buryo bukomeye cyane, bakomeje kugenda botsa igitutu izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Noneho rero mwokagira Imana mwe, ni munyemerere tuvuge kuri uyu General Pacifique Masunzu akomeje kugenda yiruka ibihugu igihugu akimaza amaguru ku buryo bukomeye cyane. Uyu General Pacifique Masunzu muramuzi cyane mu gisirikare cya FARDC, ari nawe uyobora Kivu y'Amajyaruguru. Ubu ngubu rero ibintu bikaba biri kugenda bivuga ko amakuru aturuka ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akaba akomeje kugenda avuga ko uyu General Pacifique Masunzu rwose yahunze, yakubiswe ku mirongo y'imbere ku rugamba, arahunga arirukanka ku buryo buteye ubwoba. Naho ngo ku kijyanye n'abarundi cyo ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje kugenda bapfa umusubirizo, abasigaye muri iki gihugu bakomeje kujya ku mirongo y'imbere ku rugamba, bagakomeza kugenda bakubitwa cyane, bakomeje kugenda bakubitwa cyane rwose. Ahangaha Kamanyura ngo hamenekeye amaraso menshi cyane, ni ahantu rwose hamenekeye amaraso menshi cyane, ubwo M23 yashakaga kwigarurira uyu mupaka wa Kamanyura nawo ngo ibe ariyo iwuyobora. Mwokagira Imana mwe, ibi bintu twama tubivuga tukavuga tuti urugamba rwaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ruzakomeza kugenda rugwamo abantu benshi cyane, mu gihe iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kitarekuye intwaro ngo kiganire n'abarwanyi ba M23 barebe uburyo bakemura ibibazo byabo mu nzira ziboneye, ahubwo bo bakumva ko bakomeza kurwana uko byakagenda kose. Noneho rero mwokagira Imana mwe, ni munyemerere mbabwire uburyo igihugu cy'u Rwanda gikomeje kugenda gitangaza ko ibikomeje kugenda biba muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari cyo kiri kugenda kibyitera ku buryo bukomeye cyane. Perezida Paul Kagame uyobora igihugu cy'u Rwanda aravuga ko inyeshyamba za M23 zishaka kubohora abaturage babo, bakomeje kugenda botswa igitutu n'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umuyobozi wacyo Felix Tshisekedi Tshilombo, bakavuga ko rwose mu gihe adashyize intwaro hasi ngo aganire n'umutwe wa M23 ibintu bizakomeza kugenda bijya hejuru birenge uko abantu babitekerezaga. Noneho rero reka ngushimire wowe twabanye muri aya makuru ya Rwanda Daily News TV yo kuri aya masaha. Gusa nkubwire ngo na makuru menshi cyane ngiye kukugezaho ahangaha muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo y'ibikomeje kugenda bibera ku mirongo y'imbere ku rugamba. Icyo ngusaba no gukora